Semgami Strin ku Mr. Post found something else to postpone. Hello mashaka ndo toka mbana nkizo swinene kwa mijoni kankana lo ngirikana vitra mina mandlele gere ngirikana kwa mashava nkizo swinene kwa mijoni haleno. When you think the name Mr. Post, what comes to mind? Me is postponement, right? That be wala. Okay, jokes aside. Not korokoro land. So he looks having got the indoors, he sanitizer, he was quarantined. But kubat news that Mr. Post postpone a album. Album living in Teta Oma, Good Friday kumshani March. He postponed until further notice. Let's ring us for one. Avanyikang shivangela shako koloka ini album yi postponiwa. Let's shindle go. Vanhu vo tala va sungula ku hleketelela ku nga va ku ri ncini lexi xi nga endla ku album yi postponiwa. Xo sungula veteri swula ka album yi se yi hela a vo yi hembela album yi nga ta huma anyway. Vanhu vo tala swilo leswi vanhu va nga swi vula laha handle. Xa vumbirhi van'wani veteri a swi nga ta va swi ri necessary ku album yi huma hi mhaka ya tikhorokhoro. Mhaka ya corona swi endla ku very album yi nga humi kolo ka corona. Vanhu van'wani va kha va swi hleketelela a hi leswi swi nga vuriwa hi ti-officials leti nga kusuhi na Mr. Post. Hi leswi vanhu vo tala va nga ku swi hleketeleleni ku a swi nga ta make sense ku ri album ya Mr. Post yi huma ku ri na xingungumani, ku ri na xifula, ku ri na xi lexi xi nga ku lwisiweni emisaveni hinkwayo ku nga khorokhoro. Xivangelo xin'wana xa vunharhu lexi vanhu va nga xi vula hi lexa xa ku ti-album a ta xavisiwa kwini. Se mi hlamani ku hawu kasi ku humelela yini laha handle va ka hina. Mini ve hleketa ku is this not a missed opportunity by Mr. Post ku va a capitalize ka online streaming na? Mr. Post a nga luzangi chance ya ku akuma what call it downloads ka ti-online streaming to fana va iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, you name them. Na ku heta ku vulavula hi swona swa ku ri nkarhi wa ti-CD wu herini because va ka hina i 2020 na. Kasi loko Brajo yembela ngoma leya ku hoza 2020 a va nga vuli swona ku ri i lembe leri taka na swilo swa kahle swintshwa swa manguva lawa. I mean online streaming i swilo swa manguva lawa and keni loko ri keni tikambi ta Xitsonga a ti la ku ta tirhisa online streaming is their waste and is their loss. Is their loss because ku na vanhu vo tala ngopfu lava langutaka music wa Xitsonga kumbe vanhu lava landzelaka music wa Xitsonga mara va nga ri Vatsonga. Ku na vanhu vo tala ngopfu lava landzelaka music wa Xitsonga mara va nga ri swidakwa. Mi kuma ku na vanhu vo tala ngopfu lava landzelaka music wa Xitsonga mara a va tshami Thembiso kumbe Alexander kumbe xana a va tshami ka Malamulele kumbe Giyani. Hi ri yini vanhu lavaya because mina I know there are a lot of people that are following Xitsonga music. For example, Limpopo. Ingen jail mina ku loko wena i ri Polokwane a town i tlanga music wa Xitsonga wena nge swi twisisi ku music wa njhani luwa. Ingen jail mina ku loko wena i ri Aliphalale kumbe i ri Tsanini kumbe i ri ka Malamulele kumbe xana a Venda Thondo kumbe xana i ri ka Mjaji. Ingen jail mina ku ri vanhu vo tala laha a va yingiseli music wa Xitsonga. Ka music wa tradition lowu nga kona a Limpopo music wa Xitsonga hi wona wu nga henhla ka listenership kumbe xana hi wona wu landzeleriwaka ngopfu. Kumbe xana ni correcteni laha hansi ene vanhu lava hakanyingi a va fikeleriwi because ti-artist ta hina ti byele ku tona ti fanele ti landzelerisa ngopfu mhaka ya ti-CD ti-compact disc ti-CD to fana letiwa leyi ya Brajo le 2020 tikambi ta hina ti landzelerisa ngopfu mhaka ya ti-CD leswaku a ni swi twisisi. kasi hi va ka hina mara a hi cinceni nyana na mina ni kombela ku hi cinca no kombela because va tele ngopfu vanhu va navelaka ku landzelela music wa Xitsonga hikuva va tiva spenda mali ya vona mara a va nyikiwi chance hikuva for example loko ko huma album sweswo va ku album ya Legere ya huma i ta twa ku okay loko ri Thembisa fonela nambara leyi
loko iri a Soweto fonela nambara leyi loko ri ka Malamulele Giyani Bushbuck Ridge a swi talangi va yi vitana ni nga ni hempe loko swi heleri kwalani leswaku music wa Xitsonga ku xavisela vanhu va le Tembisa Soweto Giyani Malamulele ntsena mara vanhu lavan'wana makete lowu nga kona wu landzelelaka music wa Xitsonga a va voni hi va ka hina. Let's take opportunity hikuva hi teka advantage ya this situation ya kuva vanhu va ri ti-indoors, people are quarantined, va tshame atindlwini vanhu. Sweswo i nkarhi wa kahle ku ri hi capitalize ka online streaming. Hiku mi swi voneni ka house music for example, the past week aku trenda yini? Aku trenda the-online party, quarantine online party, if you can call it like that. Vanhu ava endla mali hikuva va endla music online because that's what the market is. I said it in my previous video ku ri mali le online, market wu le online. Vanhu vo tala swihlangi swo tala vanhu vo tala va tirhisa ti-cellular phones. Loko vulavula hi mhaka ku va music wu xaviseriwa vanhu va le Tembisa ntsena kumbexana Alexander kumbexana a Soweto kumbexana ka Malamulele kumbe Giyani, i ku mi ta swi vona ku maybe reason leyi yin'wana yi nga nyikiwa ya ku a va ta xavisa ku ti-CD wa swi twisisa ku vona va felela ku fanele ku va na CD launch or something like that, or ku feleriwa ku fanele ku va ti-CD ti xaviseriwa so like this. Hi va ka hina vanhu vo tala lava xavaka ti-CD ni nga nyika xikombiso Dr. Thomas Chauke. Vanhu vo tala va xavaka music wa Dr. Thomas Chauke a hi vanhu lava fambaka tigigi, a va fambi tavern, a va tshami Tembisa kumbexana a va tshami Soweto. I vanhu lava va landzelelaka music wa vona, so they make an effort ku va wu xava va kuma spenda mali ya vona. Why can't Xitsonga artists force these people who are following Mr. Post, people who are following all these Xitsonga artists to go and buy music online? Because these people have their accounts. They are buying Casper Nyovest music online. They're buying AKAs and they're buying American music online. They are doing it. Already Xitsonga people are online. You look at YouTube, they are there. So why are Xitsonga artists not capitalizing on this market, guys? What a missed opportunity. This was a missed opportunity. Maybe Mr. Post could have just said, you know what, with the Korokoro situation, I'm doing a quarantine album. Loko Korokoro situation yi hela, hi ta endla ku ti-copy ti kumeka vanhu va ti kuma lava nga ta ti kuma kona. Mara online a swi kona swa ku hi lava ku va na vanhu va 100 ntsene, loko vo hundza 100 se mi hundzise mpimo wa leswi president va nga kombela swona. Hayi va ka hina. Mr. Post lost an opportunity to capitalize on online streaming because sweswiwani mhaka ya piracy leyi nga tshama ni vulavula yona laha as well a yi ta va yi papaletekini hi ndlela ya ku vanhu va ta boheka ku va ze va ya streama kumbexana va pfula ti-account. And a swi durhi swilo leswi ya phela. Risimu R5 kumbe R6 online. Actually ku download risimu online is cheaper than downloading it on WhatsApp or converting it via YouTube services, like what many people are doing. Because look, album yi huma sweswiwani va ku CD leyi compact disc, va compact disc yi humini leyiwa lani khome Colin Sambo la Wilson ne va ku ile Colin Sambo u humese album ya Wilson hi le loko ze huma la xin'we xi ta fika xi teka xi ku yi xi chela xi kopa ivi ya kwini ya ka ti-WhatsApp fika download kona. That's where piracy is happening right now. So by streaming your music online, you are mi papalata leswiya. Loko mi teka music n'wina mi hoxa ka Google Play, iTunes, all these platforms, mi papalata piracy va ka hina. Ti-platform leti ti endleriwe n'wehe mani okay a ni swi tivi kumbe ni nga no hoxisa n'wina ni kombe mi byela hansi ku mi swi hlekisa ku yini. Mr. Post ni te decision ya kahle na ku a postpone album ya yena ku yi nga humi hikwalaho ka swiyimo leswi nga kona swa rihanyo la tikweni na. Because loko ri ke ni mpela ku yimeriwa ku vanhu va fane va hlangana ku tala ku mphampha a Palms, ku mphampha a ka Nkovani, ku mphampha le a 2x2. Guys, come on man, come on. Swi nga humelela sweswo mara album yi humini vanhu va yi twini online. Sweswo va ta tshama va ndla yini vanhu sweswo online? A va ta hungasa hi music lowa sweswiwani. Va tshama va ku hi vanhu sweswo.
ku way himpela hi ta khoma hi stress sweswiwani hikuva ku na music lowu nga ta huma mhaka ve hi chava ku hi nga hi ta xavisa ku ti-CD tirhisani online. This was the right opportunity to capitalize ku preventa ku vanhu va nga kopi music va hoxa ka ti-WhatsApp. Okay vakana a ni swi tivi mina mi swi hleketisa ku yini mara mina ni twa swi ni vava ku why Mr Post a nga tekangi this opportunity ku a tirhisa online streaming. This was the perfect time. Swa ku this is the thing, loko ku dzuma ku na disruption aka swilo swo hambanahambana nga ku ri ka makete kumbe ka swilo swo hambanahambana evuton'wini ku tala ku va na ti-new innovations. And again leyi innovation ya ku va munhu a concentrate ka online streaming was gonna work because people are forced to be indoors, meaning va ta hungasa yini a va ta hungasa hi album sweswiwa a ku ya hungasa hi album hi Mr Post. Mi swi vona ku humeleni Hennessy also release an album. We releasing album a hi mhaka ku na khorokhoro a nga ndlangi ku ri ha ni chava ku vanhu va nge cini hi yona va ta cina va ri ndlwini va ta cina va ri ndlwini. Online dancing, quarantine dancing ti a ta humelela leyi khi hi quarantine hi kha hi cina hi ri ndlwini. No Hennessy Mr Post va ka hina music wun'we swa fana makete wun'we. The same people that are buying Hennessy's music online is the same people that were going to buy Mr Post music online. Why are we missing these opportunities? You know Mr Post phela ila sweswiwaka music wa Xitsonga, people are gonna be forced to buy his music. There is no way. The CD compact disc atahuma a swi bihangi sweswo mara online guyzini bethunani hayi andina bongo andiqondi ayiqondisisi lento ayiqondisisi kancini ayiqondisisi nakatu mntase hayi I give up. Okay guys, mi nga sola mi nga ni byela leswi mi hleketaka swona mara mina ni twi nga ri Mr Post i lose a chance, i lose the opportunity ya ku va tirhisa ti-online streaming to promote his music, to make money through his music. I know he said I need music mara guys come on, let's be honest, he does want to make money through music and this was the time. This was the right time. Okay, nkezi guys, signora I'm testing totora kume qoqotho. Salute. Mi nga titimen